Yes, Baba. No, I'm fooling me. I'm fooling you. I'm just Ukhohlela
Mayithini sikajolani. Mina mangithi ngiyalwa mina. Mayukapha abantu bezengengikulo. No, Wabona umuntu makakhuluma ngani? Ngomlaleli limi. Thome savinze Ngime tsizwe ngangani. Ngaphandle ngaphandle. Limmutsishe gore ko ba why asale botsa gore ko makhoshaneng bateni Nomndeni utheni? ya nomndeni Ngimbuza ukuthi wayanga ukuvula iqala kokuthomeni umama Kheloma ngimbulela ngedonone wayangata ngayivula kokuthomeni iqala. ene why bangayiphathisa Mama Kheloma akathomela ngimlo wokulandwa ngimlo ekhaya ngevenam le. Ngizokhuluma. Yamisi. Anakhamba ukuthatha umani ambuze ukuthi why umfazi lo bekakhamba ngenyawo esibhedlela wasibona sibhedlela sika Yamna khona umbona ukuthi wana kuletha. engakhuluma kumzami ngingena u7 ngingena u11 ngingena u3 ngingena u7 nramba. Yathola lo mntwana lo. Uzonifoka toti. Akhamba akufoka vela. Mkhana wena kwenza njani lokho ubhizi ukuxhumana abantu nabo ngoba siyakhuluma nabantu abadala wena mkhana. uyakwazi ibheki yena Ngela nobunye nje obuya ngebantwana lambona ukuthi simbuza ukuthi yamasina Wazimula nalomkhulu. Mina nje anisayikhethe emkhulu mina nisayingale. Abaphethe mbaphelele egeyitini bayaya Manje nithi nayo abakhuthi niphele egeyitini. Siya ngishobela ngisho. Asiya right through. kodwa bangene nabanami abakhona ungena Manje sifuna ukungena siyangena. Ngoba nanje last sibuya khona before ingoma iya. Mara naye bashithombisile azange nimkhiphele next azange ngikhiphela Ngene thina akabele Nawe ukhiphela njani? ngikhiphela Mara wena mama ngikhiphela njani uyanya ngine Facebook mina ka 1990 abantwana bayalazi vaslap nesipha yakhe akayazi Awubuza athi yena akasongikhare yami. ungathini bangana kharukhara phila wena Ungathini vela kusuyo khare yami. ungathini abantwana bambakhari babiza ukhari le ukhari yabo lo ngutshugutsha wangako songwana umntwana lowantu lahlangana nabantu batsho mna ngisingakwabo nangibekumnakwethu esinathuneni wathi mina ngisingakwabo batsho umnakwabo yazi kwenzakalani kuphupha umnakwethu nekosa ngingenisa bobaba enakwethu nendvulethi ndengenisa noma ngigula nje ngifuna ukuthi umnyanya kuyami wangithuka hlangana nabantu batsho ngibulela umnakwethu and akasana mna kwabo emathuneni esamude umkhona esineka ngifuna ukumlandelela mina ngathi ngiyamlandelela ngambulali kwalwa ngoba ngisana mna ngisana baba ngimbulali yes bara siyakhathina besinekhambo siyakhamba nakwabo phusile kilisiba ide kwa kilisiba di phone wale tsena wenza ngisimbereko uyinkinga lumbro mochela negani mochela netinyathi inovela uribona khona ka luribara baba mara bona ba yena usitshela ukuthi uzokuexplose uchomisa mina ngikushaya kuphume ekemereni angisabi uphume ekemereni ngisakwenzani ukhamba nowena abantu bamtshela ukuthi inkomo zingaka bakanti ukuthi inkomo lezi ngezabo inkomo lezi sizo zabo ngezasinki uzokuhamba yokubereka yena aberekela abantu abakhe nezizukulwana zakhe lezi zisabumona mina ngiyathokoza uzokuhamba ubereka lathi khani awudinisa njengabangani bakhe abereke mani enzunza bathi banibiza zange nisabuye manje enzunza ngikhambe bangakethe enzunza mina umlando atloga maka di petrol tsaka ga foleso mama pendo le yaphi kambe bengakethe kothi mama bayicela nabukhari bakhona ngizakufona njengabo ngikhulume nabo abo-aru bafonela phone Aaron lo basingi angithi ukhoma busho phone Aaron utshela ukuthi napa abantu umuntu akulizele nabantu silengakhulu umntwana loyo yani sitshela ukuthi uzos explode
usikhombisa umhlaba wonke ukuthi thina sifile kababa Funa baba. yazi bekusiliba ngomabhala ngithulile Uthatha umzika baba lo nguphula. umabhena ngimkhapha nabantwana Kale ngimzi. Ngisho nginomzulu wenge. Ngifuna ukuzothatha umzilo wa. Uakhile. Nina nini? Uthule ngabomu asinandaba nawo ukuzothatha thina umuzi umzilo. kagogo sinowethu ngithi umuzi Sivale ngicela ukuthi singakushutha ngivale ekhaya bangijile Shute. ukuthi no Wena Yahana. Tswala ka hore. ka gore bamjile taba bomme ba no ke a hana wa itse ke re ke a hana ke hara ke re tu a ke haya ke nyake no ke nyake tsamaya o botsisa go khoshing hayi mina ngiyayivala ke ba asivale sina umama kokho kafuni ke sivale Iphelile baba. angitsho sinawo siyayivala uyayichaza ukuthi eba kwethu udadewethu wangihlogolisa sona soenzo so maye mina angiphinile ngalelo okay mina bengibawa ukuthi nje ngivale ke bese ngiyakhamba ke umntwana sokusukulisa umuntu soma kamama bakabitumela yeah sasa ukuthi uzokhupha abantwana bami basifile kongaphakathi umuzi wangu Wenzani? bangifile ukuthi abantwana bami athi umuzi bakuthi ngepamba cala babethe security lami ngepamba bethe ngiba mama ubethe ama security lami ngempamba ubethe security lami ngempamba angithi umbambi ngomkhwalo la angambethi ngithe ubuhlungu ngiyama ubethe ipamba angambethi ngepama sokuvulela icase thina olalala kuba ngibethe ngepama akakuthi ngempamba sokuvulela icase ngithe angithi ngibuka isitina sami angathi ufuna usibetha ngesitile sifike esitile ufuna usibetha ngempamba ngepama thana ngibethile ngepama musibe ngangubhlungu nanje yena nje usesebuhlungu Ngisasebuhlungu phela ndene ngiphethe izinto. sorry Mara ngokuvula icase. awunkosi yami yepama Assault phela le. sorry hayi Classic yabona chat. nakusasa yazi ngifuna ukucacela baba nebhutine nawe impi yombideni ayingenwa nayithina siyayingena ningena bese nilamula njani sinazi angisho ukukhumbula ukuthi intori sala amahlangothi ethu siyafunda ngalokho enisifundisa khona ukufundisa nabanye ukuza la umuntu asibhalela isitori abantu omunye uthola ukuthi kunomndeni nabo nenkinga enjengale uthi shinambe ngifisa ukuthi labantu laba ngamediator bezwe side lapho angisho kunamahlangothi ethu that is why singena indaba omndeni hayi ukuthi ayingena wena na indaba zomndeni azingenwa mayena ningangeni kose nibulalane niqoqizana ngisho niyambona usizo wakho igobekile isizi igobe Akunagobe kayofa delela. ayofa uyibona sonke sizofa Mina nawuvela ngapha balila ngayo. sokukhula amagugu sonke nje bayasifulela nje amagugu umntwana. Sazokhamba Webela abantu. yekhambani kwasemini phela. niyaphi emgcwabeni nemagwabeni thatha into zabantwana umntwana ubuza nakubaba uyabo Uyabuya ozobenzani uyabuza uzongibona rehe lapho mhlophe ukuthi ngiyahlanya Xoja mama Ben abatelije. wezani ngikhomeza kuzongibona mhlokho ukuthi ngiyahlanya-ke mhlokho ibile zabe kunale family yaka ngitakafa thatha tsatsi leo ngitakafa kufitha noma sizele ukudla ke entweni leya yini sezakheni nani Ezakheni. sizile bakwethu sisamele ukuthi sikhulume nomndeni ngokho esikubonileko abakuthuleko kusirarile-ke ngoba thina besiphethe ihlangothi lokuthoma kugcine ngesimnandi siyavinjwa kugcina kuba ngasukuvele bathi bayayichaza ukuthi indaba le kade khulu bayikhamba-ke thina siyi-identical force nokho umbereko wethu lulahle sizokulalela amahlangothi umabile uma usiphila isayidi lakhe nokho kubonakala ngathi akunakuzwana and begoda akukho mnandi so asifuna ukuthi siyogcina sijike ebukhosini siyoza ukuthi ubukhosi bayayiceda njani unzunza umabhoko asibekele ukuthi no umndeni lo indaba khona yaphela so mhlambe ngendlela sele bathi ukuthele ngakhona bayayichaza ukuthi kade khulu badosadosana and akusekho mnandi nobaba nomama kwakhe bayachaza ukuthi sinabantwana sibakhulile akabazi begodu lokho kutsho khona ukuthi akusanabudlelwane igama lami ngikubili from kuhlelo elibiza nge-identical force namhlanje singihlangane nefica abadala ngiyazikhamba ngiyathoma ukuvinjwa egeyidini empilweni nami ngivinjile namhlanje singishona ngizokubuza ukuthi waye ngivinjile bye bye